Ti Masakbayan. Kitaak man iti sarming no bagay kumitlaang ti make-up ko kan tinalabbaga a lipstick ko. Ay na, bagay mo launay. Nagpintas ka to, Pay. Mayat ngagpay sa daytoy. Kayat ko, Elma. Ada pa'y lakok dito'y apulbos, ay broken lotion, apagpapudaw. O sige, gumatangak na rod. Wen, masapol nga agpapintas kamot Di kagdanag, ikan ka iti discount. Thank you, Elma. O, at iti sangaribo, kita no umanay. Umanay day to yan. Oh, atoy, kompleto amin tilinaon day ta Miriam. Ay, kamodyanan na. Nakagatangak matlaangan iti kastoy. Nyaman tayo ta, ginatang mo, Miriam. Ha? Mutoy na kita. Kastoy ti rumbang kadagitoy. Bart! Ay, sus! Apay nga impaladaw mo matan iti tawa dagiti ginatang ko. Unay ka matan. Sayang ti kwarta pinanggatang ko iti dayta. Makapungpung tutang nga rod. Anya? Nagkuna aya gumatang ka iti pagpapintas. Jacket. Bart, Anya ti panagkunam iti bagim. Balasang kapay. no di mo kayat, ibagam kumakanyak iti nasayaat. Saan nakastangag pungtot kalatan? Makaawatak mat ka. Sige mat, Elma. Di mo unay laklakkuan ti asawak iti pagpapintas, wen? Apay ka di manong Bert. Agsipod tamok a makadadal iti rupa day talakom. Ha? Kanimot Miriam agraraman. Kayat naman, isupay day ta paggasgastusan na. Ni, anya kumangay ti basol ko. Aglaklako aklaang mat. Diyak mo't ipilpilit. Ay, ada! Apay nga gilako ka iti kasta. Di ko mailakom dagiti makmakan. Di mabsog pa iti gumatang. Apay aya paritan dak. Di aglako kayo mat no kayat yo. Ay, sumardong ka man! Sumbatan nakpay lang. Nay, uray babae ka, tutupang ka. Ipulong kay ti asawa, Di mano. ura gipulong ka! Sa anak amabutang ka ni Miriam nga asawak! Tinasaya at Miriam anak ko. Likli ka mo ti gumatgatang kadagita pagpapintas. Agdigos ka laangan, husto daytan. Sa anak matkat anaesam nga agpapintas, nanang. Kayat kula ang atulungan ni Elma. Iso aging matangak itilako na. Naklaatak nga rod. Tanagpungtot matan adagos ni Bert. Kat impala daw na ititawa dagiti ginatang ko. Ala, bay amon. Pasensya amon ti asawam. Anya ngay nga ron. Kastamot ti aramid na. Wan nanang, jakon gumatang pay. Umanayan ti sabon apagdiramos ko. Nasayaat. Narigatan. Aga pa kayo laang nututupam di asawam. Wan nga rod nanang. Ngamin ipilit na ti amuna. Isulaang tinalaing. Ammom anak ko. Sika ti kanayon amapan makimisa. Sika ti sumsubra kiti simbaan. Iso asika ti rumbang ama kaawat iti ugali ti asawam. Kandi mo liwayan nga ikararagan, tapno agbalbaliw, anak ko. Sa dinong ti papanam katrabin, Miriam. Inak ijay turod, taada signal ijay. Awagak ni nanang. Nga uray rabrabin. Nalipatak ngamin nga inawagan itay aldaw. Taimbilin ni Mrs. Go kanyak idi aldaw, idi napanak na kitsyanda. Nga ibilin ko kano kininanang, amang ipan kano itinatang, taagpas kanda ngamin. Nagado dita paggatangan da. Nagtulag da nga rudan, amang ipan to ninanang itinatang itiday taapas kanda. May mayat kano ta presko. Di ka pa ilang arod mapan ijayan ni nanang. Masadutak, adayo ije balay da nanang. Inaklaangan di ta turod ta awagak. Sige, umunakan ama turog. Angem rabin. Awan nga road signal dito'y balay. Mala, rumwara kon. Nalipatak mat ngamin ti mawag itay aldaw. Sapay nagsipngat dito'y turod. Umawag akon, tabumabaak adagos di tabalay mi. Miriam, sika ka dilay ta. Ha? Ay, uwan, siyak day to'y. Sino ka kadi? Ay na, siyak ni Pakito. May kamot dito ito, Rod. Ay, rabrabiin. Uwan, kunaklakit din no asino itay. Si kamo gayam Pakito. Agpada tamad gayam tiranta dito'y turod. Uwan nga, Rod. Sige panawan ka pa, Miriam. Umuna akon.
Urayan na kun. Tapos Ha? adda kadwak abo maba. Maputangak amin. Ay na, awan al-alya dito'y turod, Miriam. Ang mala, urayan kan. Agyaman nakpakito. Mabitak laang. Ay, agyaman nak tanakaawag ak matlaangan kininanang. Ah, saan pa'y matgayam ang nakaturog ti asawa? Nakaigamat iti baso. Siguro, uming-ino. Sumragakit din iti salas. Miriam, Apay ka di akas lang makapungtot ka, Bert. talaga makapungtuta ka. Bert! Apay matan nga imbarsag mo ti baso iti datal. Saan nga imimay dito ni Bert? Ay kaya napananan nga ay. Napananan ngay ngagpayso. Alas 8 iti bigat. Ngam, jak matan mauray. Eh, mga noad na di takaro ba tayo? Apay nga bain, nagapa kayaw? Saan matkit di tatang? Ang kalaatlatan nga imbarsak na ti baso iti datal. Ano ya? Ay, adaman na kasurunan ng arudan. Makapasuron. Awan mo ti dakas nga inaramid ko. Wala, ano sa mabagbaga ti asawa, Miriam. Damagam, noan niya ti makagapaw no apay nga pungpung taot. Sana basta agungit latan nga wang gapuna. Huwan tatang. Nasaya to, nasabat ka dito dalan, Pakito. Apay, Bert. Ni, nabartak ka. Saan? Amok ti sasawat. Anya? Awisan ka nga ginaminton madamdam, ha? Anya? Umuna ka na dyan, tersina dyan laot, gawid na. Indak mahalay ito karta. Uray na, tagsangot ang ginamit arak, Pakito. Pasensya kan, Bert. Sa anak nga umin-inom iti arak. Agbiro ka lang iti sa bali akadwa mo. Masaya ta, daka dito'y balayo, Pakito. Inyag kunti arak dito'y ayan mo, tagsangot ang ginamit. Anya, ang kuha, Bert. At na patag-apapanak ita. Itong kwalangan. Kaduan na kun, no? Bert, pangasim ko mamata. Saan ko mamata kasta? Pilitin nakit din. Di mo gayam kaya. Ne, apay nga akinabil nak, Bert. Nagsakit tinugin ko, dinanog ni Pakito. Bimalas yun din. Idarom ko na dyan, Pakito. Sige agdarong ka. Tamakita no disikat ti ungtan ni Kapitan. Anya? Nagkuna nga min apilitam nga uminom jay tao. Tidakas na kinabil mo. Kan itipay mismo abalayda. Sino mo ti sana makapungtot no kas jay? Damagag man kan ka. Anya nga min ayati kapungtot mo. Da kayo ka ni Pakito! Ti kunayo, di kayo nakita adwa ka ni Pakito. Anya, lawlawag man ti sasawam boy. Iso arimwar kay di na minsan arabi. Tanagsarak kayo ka ni Pakito iji turod. Buisit kayo. Makilalalaki ka. Saan apod no day tamboy? Kinapod no na, nagrana kami laang kinipakito ijay turod. Awan dakas nga inaramid mi. Agsasaw ka itipod no no saan. Nakapapayin ka! Agdamag kapay ngamin nga umuna, sakbay nga agaramid ka itimadi. Itikas na, saan ka may sagmak? O, anya nga ita? Nadingita ka, Tatay Elias. Tabinalas ko ti manugang yo. Di kagda nagbarok. Tadyak ayo na ti madi nga ugali na. Naanos ka nasayatak matatao. Ang amno kas jay, basta kabilin daklatan. Ay jak matitulok tata. Ay katun ba't. Ay, jak man amaw ka ni Bert. Planok nga ron nga agdaram kan ni Kapitan. Tapno agnakam ni Bert. Kasla sa anak ngamin amamati. Aday jay laang tigapuna kinabilnak. Jak laang pinagustuhan nga aginom kami.
kinabil na kitding. Ay na, madanagan ak Elias. Ang mga nuidarom ni Pakito ni Bert amanugang ta, kat pagmultaan da iti dakkel agatad. Ay, dahi ta karon kait. Saan met nga raw na mabalin ang makibya nga ako. Ay, day ta kat ipagdaksan na. No ti may sa tao, kat kanayon nga agpungpungtot nga awan gapgapo na. Amin tay met kit day. Kahit saan amaliklikan ti panagpungtot. Ang no awan umdas nga anos ti may sa tao. Ay, dahi ta ti pakaisagmakan na. Tinasayaat, inakasarita ni Miriam. Masapul ang maariglaw ti saan ang nagkinaawatan da Bert nga asawa na. Kan ni Pakitaw, tanakababaen Elias. Mala, ingka nga rudan. Kasla mabayin ako. Nagparangpay ka ni Pakito. Anya, Nang runa, kit awa magam kinapudno ti atap po kada kayo. kasanon no idarum na ka. O, di nakarkaron. Kung amlaman o sino ka nga agsasao. Anya ti amok ngay, nga mga nagpaiso nga da relasyon niyo. Anya, ay na, makaamu ka man laangan itibiyag mo. Nagalas ti ugalim. No kasta, nagkinabil kayo ka ni Manong Bert, Pakito? Nakigtutak nga men iti panangkabil na kanyak. Tinutupam lakat nga rodan day di a tao. Anyangay nga ron ti planom ita. Plano ko nga ron nga idarom. Nagbaliw ti pangadang ko. Urayak laengen nga umay dumawat iti pamakawan ko. Kasano ngay, no saan mo amauray kan kwa na day ta, Pakito? Okay lang kanyak. Ang no bilang taulitan naman ng tinaramid na. Talagang idarom kon. Ay, sa bagay, kunada nga rodan, nasaysayaat no palabasam tinagkurangan ti padam a tao kan ka. Una, ay, baliwan taman kid ti saritaan ta. Ti maipapan ka data, ti kahit ko apagsaritaan ta. Anya ko matirumbang apagsaritaan ta, maipapan ka data, Pakito? Maipapan iti panagkalay sa ta, iti kabiitan a panawan. Ha? Nagkalay sanda Pakito kan Elma. Awan mat siguron ti mako number. Diyak laing pagarob nga agayan ayat da magayam. Iso nga ita, sarda nga mun ti panagat-atap mo kada kami kin ni Pakito. Punak ano awan nobya na. Kinapudno na nabayagan nga agayan ayat da kin ni Elma. Iso abid do ti panangipapan mo nga da relasyon mi kin ni Pakito. Nasayat kit day. Tamapadasan da may da asawa na. Tinasaya at mapangkamakimisa, tapno makisayan ti mading ugalim. Makitan to ah. Ada pa'y naske na papanak. Bart, hintay makimisa. Ay, hintay maminsan tatang. Ada pa'y lang amin aramida. Diyak pa'y mo nalpas ti trabaho. Ay, kinapudno na. Awan ti trabaho amalpas. Kanayon ti panagtrabaho tayo. Ala, isardeng mo pa iladay ta at trabaho. Hintay makimisa. Ha? Sige. Sumurutak man la kada kayong tatang. Nasaya, tanakaw. Ado ti aldaw. Mabalin mo to nga ituloy. Day tay bagbagam at trabaho. Intay kit makimisa. Kasapulan tayo ti pamaragta ti apo. Ay, kabsat Pakitaw. Pakawanin na ko ma. Pagbabawyak ti madingay nararamid ko kung kaiday. Agyaman na kabsat. Tanauray ko matlaangan, ti panagkid daw mo iti pamakawan. Kadi kagdanag. Ta di pa'y laang, napakawan kan. Agyaman na kabsat Pakito ha. Idi pa'y ko ma, nga umayak. Ta ibabaon nak ti asawa, nga umay dumawat iti pamakawan mo. Nga mabainak. Ngamit ha. Agyaman nak ta naaramid ko mula kabsat. Pakaragsakak mati mamakawan, Bert. Kahit agyamanak, tanaka amiris kan. Oh, kasla naragsak ka ita ah. Nagkapam ka di ba?
Ijayan da pakito, bakit? Kahit nagasatak, gaputa pinakawanak. Nakaimimbag talaga kanyak ti Diyos. Agyaman akbay. Tas ikamat laang tinakapanunot iti dayt na. Idijak pa amo ti Diyos iti biyag ko. Aminag, anarigat ko amay balikas ti pakawanan nak. Ngem ita, itinagan ti Diyos. Dawatag apakawanan nak mayat bakit? Napakawan ka, nakay. Kitagyaman na, tanalaw-lawagan ti panunot mo. Ti Diyos tinanglawlawag kanyak bakit? Di kagdanag. Jakton ulitin ti kasjay. Nangruna ita, nganam-amu kon iti biyag ko ti Diyos. Kendag iti sasauna. Makunak ang makaawatak itan. Kunana iti Proverbio 9, versikulo 10, tapno agbalin ka masirib, umunapay nga agdaydayaw ka asibubutang iti apo. No ammom tinasantuan, addaan ka iti pannakaawat. Papagayam, titan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Samir Chanfing. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Brando anak, si kapay lang ti makaamo kadagiti kakabsat mo ditoy nang runa ni Boy. Ang mga nutila man nun papapanan na. Una nang, sa dino ka diti papanan nyo, sardaman. Mapanak aglaba di tabalay da Mrs. Cruz. Isupay ti tangdan ko. Kaano kayo ngay asumangpat? Ang mga no pasado alas 9 ton anak. No makaluto ka, mangrabii kayon ton. Kalpasan na, paturugan yun ti buridag akabsat yo. Una nang, Di kayon agibat-bati iti makana para kanya. Taijayak ton amangan. Ada intada Mrs. Cruz kanya nga itlog ti manok. Naluto dagitan. Isunton ti balunan nyo inton bigat amapan agiskwela. una nang, Sa isayatan nyo ti agiskwela ha. Tapno saan asayang dagiti balbalunan nyo iti inaldaw. Amuyo met no kasano ti rigat ko nga inayo. Manipod idi natay day di amayo. Si siya kon ti mangisaksakad iti pagbibiyag tayo. una nang, amumiday ta. Agmay sakay laeng. Gaputawan ka bagyan nyo at tumulong kada kayo. No saan ko maanagsakit ken natay day di amayo. Ad ako makaduak ang mangisaksakad iti pagbiyag tayo. Agan anos kayo kumaan, nanang. Kikagdanag. Taintun dumakal kami. Tulungan da kan tumat. Ay, agyaman anak ko. Mala, ingka agiskwelan. Anusan nyo ti balon nyo? Nakaturugan ti buridak nga anak ko. Itrangkak ti ridaw. Tainak gumatang iti bagas. Igatang kun ti tangdan ko ang naglabay di rabi iti balay da Mrs. Cruz. Ay, sapay la ko ma. Ta saan ang makariing adagos ni Boy? Kaslanangag ko itay, nga agsangsangit ti buridak nga anak ni Soledad. Tinasaya at ingkakitaan ti ubing. Sigurado, pinanawan man ni Soledad ti anak na. Anya ko matibibiyang ko dita, no di na mabantayan ti anak na. Syakit din ti mang bantay kan kwa na. Ay, jak kayat. Ay, iso kat amabain ni Soledad, amang italagkan ka iti anak na, takastaka. Kaslasaan ka mat anak iti kastang aramid mo. No kayat mo, sikan ti mapanmang kita. Adda aramidak. Anyan tulangan ti kunan ni Soledad, no baybay anta ti anak na. Ay sus, bayam dita. Sumardeng tumilaang agsangit, inton sumangpet ti nana. Una yan ti aramid mo si Kasulidad. Manang Perla? Dinakawagan iti manang. Taawan ti ipag ko akasken ka. Ha? Manipod na balo ka. Kanayon kan arumwar iti rabii. Wenno saan, parbangon. Anya?
Bye-bye amutan dagiti anak mo. Sana po no day tamanang. Agtrab-trabaho ak para kadagiti anak ko. Anya ti amok ngay. Amangan no makisinsinnarak kadita iti lalaki. Bumulod ak man iti bagasyo no adda, Tata Matyo. Adamot kit di asulidad. Manwa kilo ti buludan. Uray 5 kilo laang, Tata. Sukatak to yun ton makagatangak. Ay no kayat mao, umay ka no bigat. Nagdalos ka dito'y paraangan ti balay. Tata? Ano madalos ang lakit de iti lasod ti 2 nga oras dagiti ruruot. Umanayan akasukat ti binulod mo abagas. Tangay, awan amo ka pangalaki ti pagbayad ko. Sige, mayata kon, Tata. Umayak to agdalos. Sige, tapno makatulong akmatkan ka, solidad. Ay sus, pinanawan manen ni Solidad ti anak na, Badong. Napanan na ngay. Sigun iti nakakita, adda kano ijay balay da Tata Matyo. Anya ngay tararamidin na ijay. Diyak man mo. Ha? Manipod na balo. Saanen nga agtalinaed di takalapaw da. Siguro, agsapsapol iti lalaki. Si kahamat perla. Tila ibagbagam kan ni Solidad. Ay, piman tanabalo ni Solidad. Kailiw na siguron ti asawa na. Anya? Iso apasaray rumwar iti rabi. Wano saan, iti parbangon. Ay na. Di mo kunain. Akas tatigagara na kan ni Tata Matyo. Anya nga iti ammo tayo, kat balo mat dayjay alakay. Nanang, apay ngagsangsangit kayo? Ne, adda ka mat gaya man anak ko. Sa anak nga agsang sangit. Napuling anak laeng. Saan kayo ngaglibak? Itay kayo pa'y apinalpaliiw. Kuang amin anak. Nangag ko amin as sinasao ni Antim Aperla. Anya? Nagalas ti pa nagsasao na may papankanyak. Nanang, Numabalin ko la kumabagkatan ti kalapaw tayo. Tapno iyalis kun iti adayo. Tapno madayo ak iti karob akas kan kuana. Kapo takas tandar arami den ti pagmukan ka. Bye-bye amatan ti bagay, Solidad. Ay saan? Di mo itulog. Nagruna katanda anak mau. Kas lang amin awanan sir-serbik pa yung agbibiyag, Tata. Mada. Nagruna ka dagiti anak mau. Tikit di aramidam. Agpukis ka. Agbado ka itinasayaat. Tata, Saan agapaw, tada parikot mo ke bye-bye amon ti bagay. Ibagakan ka da ito ya. Taim bilang kamatay nakasla anak kau, Solidad. agyaman ak, Tata. Kasapulak at talaga ti pamagbaga kanyak ti maysa nga ama. Uwen, aramidak timbagayo kanyak. Nakita yung ka din ni Solidad, Tata Matyo. Nagpukis man. Amok. Apay aya. Takas lang amin agpaspasirpat manan. Anya? Sa bagay, nabayag matbasitan anabalo. Ay, piman abalo. Perla. Irurumun mo man ni Solidad kapot may sa abalaw. Saan mo, Tata? Ibagbagak lang ti mapalpaliw ko. Ay, maditikas ta. Kaputa nakitam arumuar iti rabi kain parbangon. Ibagamaw nga daaramid na, ha? Tata, Ay na marigrigatan jay tao ang mangisaksakad iti pagbiag da kadagiti anak da iti dayti kasinsin mau. Imbis atulungan, iruruman mo may. anya? Lumakay akon.
panunot ko nga ipaaywan ka na kayo ti Gardin me ti anak ko. Napia nga da anak mo may sabaraw. Ison ti katulungam. Agyaman ak tata. Makita kahit kaslamet ken kakagaget ti anak mo. Iso amamati kan yun to baybayan ti Garden. Di kay agdanag tata. Aramidan mi ti amin akabailan mi amangaywan iti gardenyo. Agyamanak. Ada mabasit abalay ang mabalin nyo ang pagyanan. Tapno di kay marigatan, solidan. Kasla pumimpintas ka, Soledad. Anya? Wano, talagang addamang papapintas kan ka lalaki. Sa bagay, barang addamat makasirpat kan ka nga oray lakay. Tinapatag baknang. Aglablabos kan man ang perla. Apay akas na ti ibagbagam kanyak. Gapo ka di taamom abalo akon. Oh, saan kit dinakas na? Nang runa, kat nakaar-arjud ka itan. Sardangan na kon man ang perla. Ta saan nakapakpakanan. Anya, tanya ti pagkunkunaam iti bagim. Sika ati awan babain na, kunamlano asino ka, idinto ta umut-utang kayo laeng mat iti kanan nyo. Sardangan na kon. Ta saan asika ti mang pakpakan kanyak. Nanang, dito'y tayo langan bakante abalay da lolo matsyong agyan. Panawan tayo, ti kalapaw tayo. Wan anak, kastamot ti aday ti panunot ko. Sana bale, tamayat mo't dito'y. Una, isumot lang. Sulardaan ti perla, tinakaipatakdaran ti kalapaw tayo. Ipasnag tayo laangan ti makitrabaho iti garden ni Tata Matyo, anak ko. Una nang, mayat ti apit da dito'y agarden. Kat sapay la kumay ti apo, tabindisyonan na dagiti mula tayo. Iti kasta, makalungaw tayo mat. Sapay ko ma, anak ko. Nagmaya atay nagitain sangpet mo nagduduman at natang Linda, anak. Nagapo akit ayan danana Soledad. Mula dadagita. Ay indag saya atay. Ay nagmaya ti apit da. Kunak tumay. Nagagat da. Ado a klase tinatan kan prutas ti mula da ijay. Ay kasta. Ay nasaya at nga ron no kasta anak ka. Kasta ate kayat ka. Nalaing agmula ni Manong Brando ngamin. Ay pudno dayta. Ay nasingpet pay. Ket natudyo day jay iti inada. Kasta ka di, tatang? Nadlaw kaw asaan pa'y ama nagpasyar. Trabaho lang ta nga inaldaw into na rin na. Wan nga ro, tatang. Iso ako nak. Aging ga iti kayat da. Iso dalatan ati manggamulo iti garden ta. Ne, apayin nga bagat. Maulawak matan. Itay pa'y bigat agas to iti marikriknak. No kasi nga rod, ipandakan iya ospital. Saanen? Di kay agdanag. May katumat lang dahito intun madamdama. Ang mga no dadakas ang mapasama kan kalakay. Di kay agdanag kunak met. Kabalak dahito Sige, mapanak mampay di talikudan. Kayat ko jay. Sige nga rod. Dito'y kapay, tainak mangkita iti mabalin a pangiluganan kan kaamapan iya ospital. Kayat mo man no saan, talaga nga ipan ka iya ospital. Kasta tinapasama kan ko ana tata. Nadanon mi anak kaidda di talikodan ti balay. Takuna na kay kayat na tagtugaw di ta tananamlamis. Yung kasjay matan tinaabutan mi. Inpan mi di ospital. Ngam talagang awan. Ay, yan. Nakasaksakit na ito anak pasamak, tata. Kasano kami kadagiti anak ko. Ket ikagumaam asawan mo nila kay mo. Kasano nga taitan. Agbalin ka na tipker.
Nagruna ta danak mo. Awat ti mabalintayaw ta talaga di talaang tinaikendeng apagpatinggan ti biyag ti asawam. Kanya nga rod ngay. Amin tayaw kat di tamot ti pagtulungan na. Day talaang tay muna nila kay mo. Kasano kami kadagiti anak ko? Kasano kami? Natayin ni Badaw nga asawa ni Perla, Soledad. Ha? Anya? Maitabon ka naw, kalpasan ti talungal daw. Agyaman nak iti panangipakaamu yung kanyak tata. Mapanak tumat. Muwen, tauray kasjaykan ka ni Perla. Ingkalatamot dumaray iti panakaitabon ti asawa na. Tapno awan mo't makunkuna na keng ka. Uwan tata Macho. Di ka agdanag. Sa anak ang nagimula iti sakit tinakam kadakwada. Nasayaat. Total, awan mo't kinapudno na ti amin asasawan na ken ka. Brando! Husto pa day tar aramidam! Umay ka pa'y agina na! Ha? Linda? Sigamat gayam. Umay ka! Ading niya ko ang merienda. Agmerienda ka pa'y biit. Nakababain-pain kan ka, Linda. Si kapayin ti imay dito'y anang yag iti merienda. Awan ang yaman na, basta sika. Alam, madanaga na, Linda. Dudwa talang dito'y. Awan ni nanang. Oran ni tatang mo. Napanda na kipamunpon. Man ano ko ma? Katagayan ayat tamad dun. Amangan, no ada makakita ka data dito'y. Kat, maamuan dati pudno. Saan na bali? Tagpay sumot. Sa bagay, gusto ka. Awan matdagas nga aramigan ta. Adda kayo matgaya man tatang. Kinapudno na. Itayak pa dito'y balay, anak. Nagawid ak adagos, kalpasan ti tabon ni Badawng. Ha? Sa dino ka di tinapanam itay bigat, kapay nga itakalaang. Ay, kwa, tatang. Nagapuwa ki ayan ni Brando. Napanak nagpasyar. Ay, agpuno ka man kanya. Ada nagkinaawatan niyaw ka ni Brandaw. Kwa, tatang. Sa bagay, kaya kau ni Brandaw ngagbalin na manugang kau. No, bilang agpaiso ti atap kau. No ibaga kada kayo apod no ti atap yo kada kami ka ni Brando, tatang. Agungot kayo kadi? Tatagasawan dagiti anak ta Soledad. Ited kun kadakwada ti may nga ektarya gardin kau. Kat manipod ita. Kabukbukudan tan nga agasawa ti amin ama imula kan maapit iti gardenda. Kat pagyamanak unay. Nang runa kat kastuyak mo't. Awan apulos ti maitad ko apang rugyan ni Brando nga anak ko. Di mo ko na inday tabalayan. Di kinagagat ni Brando nga agtrabaho. Iso ti punan na. Tapno agprogresaw ti biyagda. Ay, sapay la ko mga rod. Tanasalun at daakan kanayon. Kumusta kan? Ipagperla? Kastilat ta, Soledad. Kinapudno na. Maikawa ak gapo iti kaawanan ti asawak akatulungak. Ipag. Marigrigat anak amang isaksakad iti panagbiag mi nga gina. Kastoy gayam ti karigat ti mapukawan iti asawa. Pudno anarigat. Amok da ita. Gaputa na padasak. Kat ita, taabalo ka matan. Kan naulila matan dagiti anak yo iti ama. Maawatan nakmat siguro itan. Pakawanan nak, Soledad. Daytoy siguro ti supapak ti kinadakas ko idi kada kayo nga gina. Pakawanan nak ko. Di ka kumagsangit, ipagperla. Kinapudno na. Nabayagan nga awan kanyak day, chay. Kan may isa,
Jak ugali ti agimula iti sakit tinakan. Agyaman nak, solidad. Saan akas laka na ti mapukawan iti asawa? Ngam aganos tayo. Kang runaan ti amin. Agkararag tayo iti Diyos. Husto ka, solidad. Katagyaman nak, tadi ka nagimula iti sakit tinakam mo kanya. Ikarik, agbalin akon anasayaan. Gaputan na ka amiris akon. Di ka mang pasakit itirik na ti karobam, tati Diyos, amo na amin agaraw kan panunot mo. Tulungam kit di ni karobam iti kanito ti pagkasapulan na, tapno supapakan to ti Diyos ti kinaimbag mo. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ilyesya Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Ne, si kamat gayam, Loida. Kwa? Umayak ko maumutang itila ko yung abagas na mabalin. Mano a kilo. Oray may sakaban ko man mabalin. Bayadan min tumutla ang adagos. Apaman ang maawat nila kay kutisweldo na. Apa ay, ayan ay ati asawam. Napananggad iti San Fernando. Katsyak pa'y lakano itati agdiskitar iti kanan mi kadagiti ugbing. Sige, mabitlaan nga rod. Tay saganak, tibagas nga ututangam. Agyamanak, manong Dani. Nagkunakan ka nga ipautang mo ka ni Loida mamirmiraot tila ko tayo abagas. Ay na, agata, bakit? Pinautangak, takaasi damat. Awan bagas nga iluto da. Problema da daytan. Ingkasingiran. Ay na, anya ka kadi aya. Urayim laeng. Tainton katapusan, agbayad dan. Pangalaan da ko maitipagbayad da? Ay, lugyan da lang tinegosyo da kita klase ti tattao. Huston. Sige, tama pa na kon iti trabaho ka. Ay, mabitlaan. Mano tinaglakwam? Insurat mo ka di matlaan? Wen, Dahito lang tinaglakwam. Nagbasit. Dakdakkel pa iti impautang mo ngam tinaglakwam. Ay na, di mo amo taglako, Dani! Bayada mon kanyak tinutang mo abagas ka ni Dani, Loida. Ha? Kwa? Di lang mabalin nga iton katapusan nga agbayad akman ng agata? Na, nagbayagan? Umutang ka, taiso ti ibayad mo kanyak. Ay, Nasirib ka mata niya. No makita yo ani Dani ti agbanbantay iti Stormy, alisto kayo amapan umutang kankwana. saan mo't? Naira na laeng. Bayam tapadasag ti umutang iti kwarta. Taibayad ko. Nasaysayat pa'y! Loida, pasensya mo ti asawa ka. Saan ngamin ang makaawawat? Parikot ko lakat nga rod no pangalaak iti pagbayad ko. Nabit lang ha. Antoy. Pautangan kan, iti pagbayad mo kanya agata. Bayadam to kanyak, no andan kwartam. Agyaman ak unay, manong Dani. Talaga anaimbag kayo akaruba. Awanan yaman na. Pakaragsakak mat, ti tumulong iti padak a tao. Dayawak unay ti kasta akababalin nyo, manong Dani. Talaga akong kontraan na kanya, Dani. Apay ka di manen. Ti kunam, jak nakita ti kwarta nga inyawat mo ka ni Loida itay? Mas daawak matkan ka. Imbes asyak ko matitulungam nga agsingir iti pautang, saan mat takaslapay kit din isakit mo ni Loida? Ay na, bakit? Saan ka mat ngamin na makaawawat? Kan maysa, saan anasaya ati agim imot?
Nang runa, kadagiti agkasapulan iti tulong. Jakmat ko naan aditay agpautang iti pada tayo a tao. Ngamket di, pilyamot ati papautangam no sigurado matlaang ang makabayad dawon no saan. Adda ka din ni kanakandanay, Agata. Apay manan ni Dani, ulit agtonyo. Ay, kwa. Ay, umayak ko maumutang dito'y istoryaw. Ha? Uray siya. Umayak ko mamit umutang iti uray kwarta ko ma. Ay, awan ti maipautang ko kada kayo. Ha? Saan aga po takabagyan nyo ni Dani nga asawa kat umay kayo ket din umututang dito istorme? Umay kan tatapon niyo. Pumanaw tan dito'y. Naimot-mot day tatao. Anya, naimutak? Ay, uray anya po iti bagbagayo. Saan kayo apautangan? Anya ka matan bakat. Ibabain nakmatan kadagiti kabagyak. Jack mas daaw no isakit mo dagiti kabagyam Dani. Tapod lumot, nalaing ka nga agpautang kadakwada. Saan abali ko man no agbayad da adagos? Agata, Para kanya, awan kin nabagyan no maipapan iti kwarta. Kan naimutak no naimutak. Amok nga awan pangalaan da ngamin iti pagbayad da no pautangak ida. sige. Pautangan ka iti utangam a 50,000, Loida. Agyaman ak iti panagtalak yu kanyak, Manong. Adan pagpuunak nga aglako. Amok ang mapadur asyo ti store nga ilokatyo. Wan, Manong, talaga apadur asak. Sige. Kat inutam latan abayadan ti utangam. Tapno saan ka amarigatan. Agyaman ak unay, Manong. Talaga asaan kayo anaimot. Tumulong ak, nula katanda. Ngamnuawan, pasensya. Agyaman ak unay, Manong Dani. Umay ka tiyanda. Agtugaw ka dito salas. Tairwar ko tim paisaganak iti asawa ka meriendata. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman na manang. Bakit? Umay kayo dito kusina. Naisagana kong timakan. Ay. Mga tayo pa'y. Tanay, pangaldawan. Ay, kasta ka di? Ay, sige, mapantangarudan iti kusina, tiyanda. Sige manang, tani mariknak matan tibisin ko. Ay na, nagdakkel gayam kan nagpintas ti balayo. Saan mat? Da kayo ket di tagpada nga da iti Amerika dagiti dadakkel mo. Sigurado, mansyon pa'y ket din ti balayo. Medyo manang. Anya? 50,000 ti impautang mo iti day di Aloyda? Kalkalabanan na ka di, Dani. Awan amok a pangalaan da iti kwartada. Nga magtalakak iti Diyos, Agata. Amok, di na baybay ang dagiti agkasapulan. Ay, awan lat amok ditan. Siguro, utang kalimutan man daytan. Surunkon. Bakit? Di mo la ko man inik-ikan. Isupay nga inayon ko iti kwarta nga ipautang ko kini Tiyanda. Naimbag dayjay, taanak tibak nang. Kan sigurado abayada na dayjay. Taad da itad na a porsyento na. Nagsupli takayat ko anayunan ti kwarta abuludak kada kayo manang. Kasta ka di. Manupay nga iti inayon ko, Tiyanda. Uray 60,000 manang tapno agbalin a 100,000 amin. Di kayagdanag. Bayadak met na adagos, agraman porsyento na. O sige, pautangan ka, Tiyanda. Amok matkat amabayadam dayta. Agyaman na manang agata. Unay kan, bagat? Gapulaan ta nakakutse. Kan anak tibak nang. Pinautangam adagos iti dakkal agatad. Kadi mon sapay amunay daydi atyanda. Naamamumlaeng iti sugalan. Saan abale, tabak ng dadani? Saan akas ka ni Loyda mamirmiraot? Ngam pinautangam lata. Pangalaan na nga itay ti pagbayad na kan ka. Ama ano utang kalimutan mo tanday jay. Apay kadimanen anapan iti dayta ti saritaan. Oh, saan ka tinakasta? Naimbag ka ni Tiyanda, tamo ka baknang. Iso a pinautangak iti dakkel agatad. Ay, ibaglaangan ta na oray kamutlaan dito'y parking lot, Tiyanda. Oh, apay ka di manang agata. Kaslad na napatag nga ibagayoan. Ay, nalipatam sa amutan nga itangaal daw ti panagbayad mo kanyak itinautang mo. Ha? Ay,
Ala, sorry, nalipatak mo ten, manang. Anya? Awan pa'y ngamin kwartak ita. Kinapudno na, dakkel ti abak ko iti pan nakisugal ko. Anong di kagdanag, bayadak to. Kumusta to'y istoryo, Loida? Mayahat manong Dani. Ininot nga umado ti lakok. Ken adda pa yen lakok anateng di tasango, agraman prutas. Maragsa ka na ka, ang makakita ngay madutilakom. Kaya't nasa wen, adda di murasan to istor mo. Wan manong Dani, wan gayam. Mabit lang. Mangtedak iti hulog ko iti utang ko kada kayo. Kastaya, Adain lasin ko nga ibayad ko. Mabit lang Adto ti 10,000 pisos manong. nakaurnong ka adagos Wan tanapig samot dito istor ko. Ala, sapay ko ma. Taad-ad pay adumuras to istor mo. No diga po itim pautang mo pagpuuna, awan ko maita dito istor ko. Kasta talaga Di tay agim imot. Tapno mabindisyonan tayo. Hangim ni agata. Ay, talaga na imot. So adi ka magkinkinawatan no daduma. Apa anak no agpautangak. Nang runa pa'y nga rod, no daytay talaga nga awanan. Manong, Ngam no siya ka. Agpautangak ka, basta adda. Ay unay ka maten agata. Nakatambak dagiti maugasan di talababo. Ay una yan. Ugasan mo tan, Tagda ka mat. Napudot ti ulo kita. Dakkel ti parikot ko, Dani. Kanayon ka rumwar sa dino ti papapanam. Jack masango dagita at trabahuan ita. Ayabam ni Loida. Taikaro na ti utang na. Alaan talaangan akatulong ditoy. Anya? Namin anon ang nagkarika kanyak. Ngam di mo matinungpal tiyanda. Nagrigat kayo matan akasarsarita, manang. Makapasurun kayo. Anya, kaya't mo asawan? Di mo bayadan ti utang mo kanyak? Bayadak to ka di inton adda kwarta. Di kay makauawat. Ay, tiyakla yung pagaro pa kasta ka tiyanda. Bastos ka. Awan pa'y respetom kanyak. Bayadak to no makaalaak iti kwarta. Ha? Mabitlaang! Dinakpanawan dito ay tiyanda! Ay, naimbag pa'y ni Loida. Tadandaninan mabayadan ti utang na kan ka. Ngam day di at tiyanda. Mako na abak nang. Ngam nagrigat mat nga agbayad iti dakkel ngayon pautang ko kankwana. Anya? Ay katsingir ma. Namin anon asiningir ko. Ngam isupay ti makaungat. Nagsinsinung bat kami nga rod. Sapay dakkel agatad ti inutang na. Kasanon, no saan ang makabayad? Awanan Dani, intarayan na ko ni Chanda. Awan kanumutan iti apartment na. Kat di damo no sa dino tinapanan na. Anya? Ay, Dani. Uray kumamat no adda nagpinirmaan yo. Ngamawan mo't nga rod. Nagtalakak nga rod kan kwa na. Tabak ng dagiti naganak na. Ay, kat no sugador dayjay. Pinautangan tungot iti dakkel agatad. Agbababawi aklakay. Kanayon nak idi nga apaan. Gapo iti impautang ko akwarta kan ni Loida. Ibagam adin to makabayad. Ay, uray dagiti kabagyak nga umutang. Pabainam. Anya nga ita. Si kamot lagayam ti agsaysayang iti kwarta. Natalak ka lang ngamin iti bagim agata. Pakawanan na ko ma, Dani. Naimot kang agpautang kadagiti agkasapulan. Nang runa, nuam mo nga awan mabalinda iti biyag. Adida makabayad. Ngam saan aday tati pagbasaran, no kayat mo ti tumulong iti agkasapulan. Husto ka. Bigbigag itan asyak ti agkamkamali. Lamin, nagtalakak iti bukod ko akapanunutan. Agyamanak no kasta. Katsapay lakuma, tabaliwa mo na ti mading aramid mo. Agyaman na, Dani. Ti kinasaya ti panagpuspuso, ti Dios ti mangbendisyon. Ngam no nagalas ti ugali kan aramid mo, si kanto matlaeng ti pagbalat kan na.
Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Anya ti sir, siripon bita si Prina. Umay kakidag linisin. Umay ka ditoy, takitaon ti sirsiripa. Agmamapak nga road. Ay na, madamdaman day ta, umay kakiting. Anya ya dayta. Oh, makitam day basit anakangis-ngisit a babae ijay office ni sir. Kano jaglak-lako iti mais analing ta dayta. Siguro ako lakwan na ni sir. Saan? Sa Bali. Ha? Kulot ti buok day jay aglaklako iti mais. Ah, Kulot ka di mat ti buok day ta a babae. ayawanan niya. Ay, anya nga itar aramidin na dita office ni sir. Aplikante. Aplikante iti anya. Saan ka di nagbirbirok da iti paralinis dito opisina? Aywan. Iso dayta di aplikante. Ay, nagubingan nga eh. Numaala day ta kadwata. Saan natanton akay kayat ni sir? Amangan no papanawon na tanton, tadaytan ti sumukat. Ay. Di ka man nagpanunot iti kasta si Prina. Makapadanag kami. Kasanungay no mapasamak. Saan ta nga itulok? Talaga saan? Dito itan anang rugi ang nagtrabaho. Dito itan ang malakayan ken mabaketan. Ken dituyak meten nga retire ah. Uray siyak mata. Apay, adda aya planok a pumanaw. Urayak met ati panag-retire ko. Ha? Dayta a babae ti papanawon ta. Mas dawak man, Juaning. Takayat mo ti sumrak aparadalos dito opisina. Kaya't ko ngamin nga ituloy ti panagadal ko, sir. Kasta ka di. Uwan, sir. Iso at tulungan dak ko, ma. Nagagatak, kan ado ti amok at trabaho. Ay katuna. Angam nalawa na ito'y opisina anas ka na madalusan. Angam di ka madaragan. At dadwa akakadwam aparadalos. Yam amukan to kadakwada. Kaya tsasawan, sir? Naawat akon? Nawat kan. Ket magrugi ka nintong bigat. Apay apapaayaban na ta ni sir. Diyan ka mo ah. Inaprobaran na nga tan jay loan ko. Umay ka, tamapanta iji office na. Ay, mabiit lang Domingo. Umay ka man pa'y dito'y. Apay manan. Anya iter aramiden jay babae anangisit ijay office ni sir. Na. Adda iti kalman, adda manan itan. Umay kakid din. Mapantan ijay ayan ni sir. Amangan no agungat. Ay, makauma ti rupa day ta babae. Ah. Ay, sige. Sir! Umunag kayo. Ay, umunagtan. Good morning, sir. Uy, good morning Ay. kamat. Ay, wala niya. Ay, good morning, sir! Kaya't kung ayam mo kada kayo ni Juaning, isuti kadwayo nga aglinis dito opisina. Ah? Kaslama nagan ti bagyo. Huwaning. Uy, agtal na ka man si Prina. Juaning, isuda dagiti kakadwam a utility. Isu ni Domingo. Ah? Anyamot ni sir rin. Kinumplito yung tinagan kon. Anya nga rod, ti kayat mo nga yawag ko kan ka. Oray dum kumalatan, sir. Juaning, isu ni Tata Madom. Ha? Ay, anyamot yan, sir. Lakay mo launa yun, no tata ko na yaw. Anya nga rod nga ti kayat mo. Ikatan nyo ajay tata. Manong kumaa.
Iso ni Manong mo adom. Oh, naragsakan. Ay, kasta sir. Kasla madubli mo titawan ko taata. Kan Domingo pa ay. Ay. Ket daytoy mat. Prina ko namlatan. Saan ka diya si Prina tinagan mo? Shortcut nga road, sir. Tapno saan amarigatan ni Juaning ang mangayab kanya. Nasaya at tanam amo kayo akakadwak, Manong Dom, Ay na, nagmayat adenggan. Kasla umubingat. Manang Prina. Kasta Ala, isuro yun ni Juaning kadagiti rumbang aramiden na. Ay na, nagmayatan ti agtugtugaw. Nakangato pa iti sa kadito lamisan. Wow! Kaslak doon. Oy, Domingo! Ha? Itay ka pa yung abirbirukan. Adda ka matlagayam ditoy. Oras ti trabaho. Ay na, una yan. Nakangato pa'y dagiti sakam. Wala, tumakder ka ditan. Anya kami tang? Itak lang nga ginanamay. Awan ti agina ina na. Agungot ni sir no makita na ka. Anya nga iti serbi na ti baro akadwata. No saan mo apagtrabakuin, ibaon mo ni Juaning ta iso ti aglinis. Na, agtugaw manan. Ay na, Sige, nagtugaw ka. Nagtugawak mo. Ha? Sika lang, ayat imay-mayat. Alaki din. Ibagam ka ni Juaning dagiti aramiden na. Wen, imbagakon. Malangarod. Aginanata pa ila ditoy. Saan ka di asika ti baro nga inala ni sir a para linis dito office? Wan, ma'am. Itay ka pala nakita nga agdaldalos Kagapgapom iti office ko nagdalos Wan, ma'am. Katapay nga agdaldalos ka pala ang aging gaita. Iso nga minti imbaga dagiti boss ko, ma'am. Boss mo? Sino da? Ni Manong Dom kan Manang Prina. Sa dino ti ayanda? Ay, jakman amo, ma'am. Basta binilindak nga aglinis sa kano. Sige, mapan ko kitaan ida. Mangmanganda siguro ija kusina. Dagito'y adwa? Agur-urok da dito'y? Nakangato pa'y tisaka da iti lamisaan? Kan nakanganga da nakaturog. Ay unay mat dagito yan. Oy, Domingo! Seprina! Adan sa mga ko niya ka. Ay, si Prina, agreeing ka man. Ay, Ay, ma'am, da kayo matgayam. Anya ti aramidan nyo diti kusina? aglinlinis, ma'am. Aglilinis? Um, Kung ayaw siguro adyak nakita nakaturog kayo adwa, ha? Si kanto mga amin, sungsong. Jacket di ka barbaro ti ibabaon nyo nga agdalos? Ay, sige ma'am, mapan kami naglinis. Ay, di ka nagungungot, ma'am. Ay, Kaslasan tayo mo't nga kakadwa. Saan ka nga gipulpulong ko ni Sar? Juanita, dahil ka di tinagan mo? Wan, ma'am. Accounting ti ayan ko ditoy. Kaya't kumati agbalin akaskan ka, ma'am. Ay katun si Kanton ti sumublat inton agretira. Iso anas ka nga agadal ka. Iso nga rod nga gagagetak. Tapno makalpasak iti panagadal ko, ma'am. Ay, saan mo atultuladen da Domingo kan si Prina asadot? Sadot da, ma'am. Iso an nangala ni Sir iti maysa at tagadalos ngamin sadot dagiti sigod. Wan nga agpaiso, ma'am. Iso nga ita, aggagat ka, ha? Wan, ma'am. Sige. Mabit lang. Tani ay ayaban nak ni Sir. At dan samot ibaga na kanya. At dating dara ka seminar, kat makalawas nga wanak. Isu nga ibilin kun kada kayo dagiti rumbang aramiden nyo dito opisina. One, Sir. Ado, dagiti paperworks tayo. Isu anas kan amalpas yu amin, sakbay asumang petak. One, Sir. Sika ti makamo ka dagiti daduma kakadwam. I-report mo kanyak dagiti san anasaya at ang aramiden da. One, Sir. Wee! Ay na.
Nagmayat tagtugaw dito ag pusipusipus at tugaw si ka. Ay, padasag man, mate. Ay, jakpay na uma. Nga, Agpaigid ka man dita. pumanaw kan Ang mga noda makakita kan ka. Si Kati pumanaw. Papanawan nakit din kat linisak enton madamdama da ito'y office ni sir. Kalinisan mo na. Tumakder kan. Kaya't ko pa'y nga ro di aglugan dito'y tugaw ni sir. Hay. Siya man, may. Siya kon. Bibisin, Ha? ingkakit din aglinis. Kure si kamay. Aglinis ka na. Sa laki! Na. Out! Apay, aswak. Rumar ka na, ang mga nuad na makakita ka data dito'y. Sa laki! Ay, trabaho mo samot aminan, Juanita. Basta ang trabaho aklat ta, ma'am. Uray awan ni sir ang makakitkita. Ay, ayan dagiti kakadwam. Ay, Jack amo, ma'am. Jack na si putan no ayanda. Kitag man sa dino ti ayanda. Wow! Nagimasan dagito'y makan dito'y unag ti frigider ni sir. Chocolate cake. Ay na, nagmayatin. Ay, ibusak na ito'y. Ay na, adapay gayam ice cream. Ramanakman. Si Prina. Oh. Apay akan kanam dagita makan dita ref ni sir. Kasano no maamuan ni sir day tangat aramidan nyo? Na! Ay, oo na yun. Ay na, madi mo gayam no na puno unay tingiwat iti makmakan, ma'am. Impagta sa anak na ispalan. Dandaning! Ay, kita manday takadwam nga agdaldalos. Nagyaplagan di ta pagiduldulinan iti paglinis kat nagiddan. Ita agor-oroken. Wan nga rod, ma'am. Feeling at home mo tan. Kayat na dita, taawan ti makadisturbo kon kwa na. Pay man tari ingak. Ay, bayan yun, ma'am. Amang ano na bannog. Kasano nga rod ang makapagdalos? Siya kon, ma'am. Imbagla kanya, tana pigpig sa akam isuda. Bayan yun nga aginana ni Manong Dom. Ado ti karga ti ref dito'y opisina kamakmakan edi pimanawak. Angam itatanag subliak. Apay nga awan matan. Ay sus, didak kitaan itikas na asar. Ta saan mat asyak tinangan? Saan na si ka? Asino nga roda? Ni Juaning! Ni Juaning? Apay ang naibagam ti kasta? Kat isumat ti mahilig amangan, sir. Itikas di apam magina. Naibos na amin ti karga ti ref? Adapay madi nga ugali na asar. Anya na ita? Nagsadot. Permiti sadot na. Amuyo ti inararamid na idiawan kayo. Anya ko nam asar ti ibagak. Anya? Nagtugtugaw kan naturog laang ti inararamid na. Saan na nagtrabaho? Da kami lang kiniduming tinaglinlinis. JCR nagangsag. Amuyo sir, no asino tinaglinis. Asino? Da kami kin ni Domingo. Ano kasta? Sadot ni Juaning? Katwan sir, iso nga ikatin yun. Ubing ngagpaisong ngam nagsadot mo. Permit isadot na. Siya tinakaimatang iti amin ang napaspasamak diti opisina. Kabayatan ti kaawan mo, sir. Anya aya talaga tinapasamak. Ni si Prina, iso tinangan iti karga ti ref mo, sir. Nimat Domingo, turog laang ti inararamid na. Kasta ka di? Tapno mamati ka, sir. Kitaam to ti CCTV. Ay wun nga agpaiso. Makita yu ita no asino ti agsasao iti podno. Adda sip-sip, sir. Asino ngay dagita? Da si Prina kan Domingo. Iso dati sip-sip diti opisina. Dadaulan dati padada at tao. Ne, asino nga iti perperjanda? Ni Juaning. Ni Juaning ang nakaanos, nakagagagat. Di na pa'y amo ti agreklamo day jay. Iso ti kanayon nga agdaldalos, sir. Anya man ang tiin ka, sir. Siripon di tamot si Prina. Kasarsarita mat ni sir ni Juaning. Apay ko mano kasarsarita na nga eh.
Nakaragragsak da adwa. Ah? Rumbang ko mga ungtan ni Sir ni Juaning. Tatila impulpulong ko kankwana. Ang saan mo Ay, anya nga yan, timapaspasamak si Prina. Ni, rimuaran ni Juaning iti office ni Sir. Ay, damagak man no anya tinagsaritaan da ni Sir. Juaning! Uy, Juaning! Apay manang? Anya timbagakan ka ni Sir? Sana ka nung naglinis. Da kayo lata ka nun ka ni Manong Dom. Good. Anya nga itaramidam. Wano, inikat na kan, gapo iti kinasadot mo. Mapanak ka nun iti accounting. Ijayak ka nun at tumulong. Tapno matrenak pay. Amo nga ni Sir, akabaulak to ka nun ti agbalin nga assistant ni Ma'am. Kunana pay ano makagradwarak, agtrabaho akton ditoy. Saan aparalinis, no dikat iti office ti pagyanak. Anya! Kat da kayo ka ni Manong Dom, agtalinaad kayo kano aparalinis. Tanalaing kayo mat ngamin nga agsipsip. Nasaya at lata nga agaramid ka iti nasaya at ngam ti agaramid ka iti pakaybaba inam iti odina. Papagayam ditan tinagipusan ti maysapay apakasaritaan ana itampok dito'y programa tayo. Dalan kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.